Ki katdo katni kinong hikai SSA, kila penpau kajing persya kajing temu ke Meghalaya SSA Teachers Association. Ban let tiat jing khang hayeng kasyari, persya ke sarkar jela, halor kanong rem jing dawa ban itu pura, daka sarkar kinong hikai SSA, berkajing pelat no ya ketulop badang sakut. Kini kinong hikai kila ong bakalong ke bas new bak ban tip baka MSS ASA Komisi Bentana kajing dawa ketemu ruban mudoy hayeng bersar persya ke sarkar halor kajing bamla ban itu pura ikinong hikai da ke sarkar berkumju kajing bam pelat ya ketulap basakut san benai kila ong baka MSS ASA kala betha ikinong hikai SSA ban sei mar 8,000 tingka ban bay tingkai ke association ban mudoy persya ya ke sarkar jela habang yoi hakilat pakai kubur baka Meghalaya Sarba Shiksha Abhiyan School Association kamut bat katmu ban file petition ya ka state Meghalaya ti kum kinong hikai ki bangidon ya kajing sngau kit kya idon ya kata kajing sngau lesi nang bentang weipat ki para nong hikai balada ngiyad da kan nigalenti lesi kan poi penban syauput jong kajing bat kan baglong ru kabakham lesi kumya kabangilong menta ti ngiburu kajing kerpat ya ka MSSA ba nginhap ban perkhat ba hagabidi bagani gaphang baong bangin aikis ya ka state Meghalaya hagabayadi ban regularize ya baro kinohikai SSE hapo ka state Meghalaya kawai ka bang UI hagilat patay kubor UI ki media ki press bang president jong ka MSSE iong bangin file case ya ka sarkar Meghalaya by teachers name kata ka di kawai gamat kamanga kumuway na kinohikai ngadon ya kajing sngokia baladai presiden yung ban file case ya ka sarkar Meghalaya daga kerteng jogin hikai it means individually by teachers ni ngisngo kitkya hawiyadi bagani kebenta kalong ba lesi lasai enda habagi bapli kinong hikai ki bom tip ya ga lesi ki bom don ni kajing snotho ladangi file ya ga case ladangi ai daga kerteng jong unong hikai lani kanong hikai kabamut nda poi pat haka hearing pat hatu manu ban kit kli lani ban bat kli ya kipat na banta ka kam ngisngo tu bahapo Meghalaya kila bun bah ki jeruat na ka banta ki no hikai SSE ti habayde bagani ka banta ngisngo banong ya ki para nong hikai ki bom pat syam layo ya kajing pensai habaydi ka bagani benta bakin snow ba bakin perkhat arsin habaydi bagani gamat ban file case ya ka state Meghalaya kata ka di gawe gamat bat kata ka di gawe gaphang kabangakom uway na kinong hikay nga kwa ban pasat jing mulem sa baro ki para nang hikay habaydi bat ka subscription kabakum ka MSSE Central Body kilayat cacat menta syakmat banpan 8,000 tingka na uway pa uway unong hikay nagabanta ka ni ban file case ya ka state Meghalaya ti syusyu habaydi bagani ngisngo ban pasat jing mutlem ya ki para nung hikay ki babon lesi kimpat yasiw habaydi bagani kapisah kabha bangin ya perkhat bah janai bahatu kabiang ni bangin aikis ya ka sarkar Meghalaya lani ngihaban perkhat bah yo lesi kabu jing penban yang ipat hadin tinga kerparu iki para nikai ki bompat siu kabha bangin ayasiw kaji smutu ka jong asimet namar kambha bangin pen ibor bar ka sarkar Meghalaya yo lesi lasai pat kapus kajungi kampat day hero kata kamingilong stable kamingilong namar
la appoint yang i daga SMC kajing menta galong lasai ngihaban penbiang i ginom ki babun ki hikai la ngi kren ni gi ai ki mo ki barang bon ki jing duna ti kumuwei nang inu hikai ngakwa ban pasat jing mulem bahawi de bagani ga kut ke si kambha bangin ya de kani galenti kum kinong hikai SSE hapo kam mekhlaya ikwaro ban karpat jaga sorkar mekhlaya bat kata kabayadei bat ka area kum kinong hikai SSE ya ka area kum balong hadu menta la prabnai kabasa ya ka area kalong prabnai kenti tinggi karpat ya ka sorkar mekhlaya bala dalong kabala bakin perkhat lem nagbenta jongi ki para nong hikai ki bangilakit ngilaba ngila tenrong lem ka imlang kasalang lesi nakabanta bangintay ya ka future jongi kena tila dalong kabala kin sngoba ngi kerpat ya ka state government bakin pelaj no kamploy ya ka area kabangikum kin hikai SSE ngila yaisha lakataki por ngi kerpadru igin yaki yaka sorkar mekhlaya through the honorable education minister ban perkhatlem ban pelanyno yaka tulop jongi kinu hikai SSE menta ka balasa la saw banai kenti ngi kerpad yo honorable education minister ban pek ban le no khamkloy habage dei bagani ka benta namar ngi sngotu ba kum kiningai kilamat igi jinge ki barukom kaporu kaladei sabanlong ki school ki babon ki khon ki kti ki babon ki ngikai ki badan lagi jong ki khon ki kti ki mat igi jinge ki baharukom tingi kerpat igi sorkar mekhlaya bakin pelaj go khamkloy ya ka tulok nagbenta ka jingba jingmet jong ki ngikai ngakwa bani keren ru akan ikapor ban kerpat ya ka sorkar mekhlaya bahkan perkhatlem na benta jongi kinong hikai SSE ban includes no haka state budget na benta ka salary jongi na hikai SSE kanang ba onla ban siu na ka state katba ompat siyam layo ya kapisa na ka central government Dari nagalang tingin persya ya kata, ni ayah lah kacang macam susu cuma ni kai. Dari tangkau yang sepadan pasat cing mudah ni, magi wei pakai ni kai kibam patsiu ya kan ni kacing. Kan ni kibam put dan kata kacing mut kibam pelaban rai, banyak kun ni nak kias baka sarkar. Ni su ayah kata kacing mut sakiba, nagalang cing ngahi simat, bat kacing sau cing ngahi. Manuan rak ya kacing mentoy. Daka bangi ba wai mo long ngim so tenat te ki kwa pada kacing start kacing sempang da kacing yadil da kacing trilang berkasarka inon ra kan kacing mentoy kan mukta kacing ngisu tu bak sarkar kan kacing ya tang bangi kham pan mangi ki ba khamret mo ki ba ha bak sarkar ti kwa kan kata kacing trilang bak sarkar kan su thu kan yangi bangi ni don hok de ban yo ya kakam dan hak banyo igi cing sio ko biang tes nai bakat banda ong pat banda ya khun da ka kies tengah sno kumpa ngila ya ba ta kawai mo